I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan gameplay na mom kanalu. Danas igramo jednu super igricu, super strategiju, u pitanju je EU4. I za vas koji ne znate za ovu igricu, tu imate mapu svijeta, izaberete jednu zemlju i krenete sa osvajanjem svijeta. Ja sam u ovom slučaju izabrao Zetu, a ako ne znate baš to vam je Crna Gora, tako se zvalo u srednjem vijeku, prvo se zvalo Duklja, ako to niste znali sram vas bilo. I da ne mlatim više, prijeđimo na stvar. Znači ja sam ovu igricu skinuo prije 3 dana i ne znam baš puno o njoj, ali znam neke osnove. I ovo je sad pauzirano dok, prvo, pošto ste mala zemlja ovako, to jest, ako izaberete malu zemlju, ovdje nema kud manje, samo jedna provincija. Nađete prvo nekoga ko će da bude u savez sa vama. Ja sam ovdje našao, ovako tražio sam i našao sam Mađarsku. I ovo je sad pauzirano, evo ja ću da pošaljem Mađarima zahtjev za savez. I sad bi oni to trebali da prihvate, nadamo se da će da prihvate. Evo vidite kolika je Mađarska nekad bila u srednjem vijeku 1451. i to 13. novembra. I sad su oni prihvatili, super. Sad smo u savez sa jednom velikom državom. I šao, koliko oni imaju vojnika? 18.000. Austrija ima 24.000. Sad mogli bismo da vidimo da li bi Srbija ušla u savez s nama. Ne bi, a Srbija je u savez s kime? Mogli bismo da objavimo rat, pošto sam sad ovako u sve ovom. Ne možemo rat objaviti. Evo, završio sam to i idemo sada, znači mogli bismo da napadnemo nekoga. Sad gledam koga bismo to napali. Pa to bi mogla da bude... Ili možemo napast Bosnu, što da ne napadnemo Bosnu. A ne možemo još nikoga da napadnemo, treba da prođemo neko vrijeme. 12. decembar, evo sad će to brzo zagledati. Evo ga, ajmo sad prvo Srbiju samo da imamo jednu savez s nekim, nije. Znači napadamo, evo ovako. I šta sad radimo? Dobro, ovo nešto gluposti neke. Tražimo od našeg saveznika da nam pošalje vojske. On će to 100% raditi i... Evo. I šta mi radimo s našom vojskom? Pa šaljemo je. Samo da treba stavimo lidera našoj vojsci, neka to bude kralj, on je bespucan. Evo ga, fino, kralj tu. Stavit ćemo ga i poslat ćemo našu vojsku na neprijateljsku teritoriju, to jest u Rašku. Evo ide vojska. Čekamo da nam Austrugarite da Mađari pošalju nekoga. Mađari su dobri ljudi, evo šalju 10.000 vojnika. Srbija ima 9, ima ih 4.000. Oni šalju zapravo 18.000 vojnika, Srbija ima 9. I moje 4.000, to je znači 22.000 naprema 9, ništa znači, popugla smo Srbi, izvinite, znači ništa lično, ali mora se, znači. I ste nas na moj povijek zaznuli malo pa nikome ništa. Vratio sam vam sad sam vam lupio šamar samo tako. Autosaving, znači autosaving svaki 3 minuta začuva samo čoče. Kako sam počeo da koristim ovaj stari izraz, ja ne znam što je ovo. Ajde, nema veze da prestane ovo više, završi Bog hvala. Treba nekog vremena da te vojske dođu, evo mi smo stigli u Rašku, tu smo. Naši prijatelji, Mađari dolaze. Gdje je ova vojska srpska, evo. Povlače se na Kosovo. A ništa se čekat ćemo. Vidio oni samo 6.000, a imaju ovdje 1.000, ja sve više imaju 9. Imali su stvarno su nekad imali 9, ajde pašit ćemo ih ovdje. Mada su ih tu napali već ovi
Mađari, nema tu ništa, to je gotovo. A idemo mi premještamo ove naše trupe ovdje na Niš. Tu ćemo da ih stignemo. A bježan je tamo. Ovo da mi je ove provincije, da mi je vojsko. Ništa ovo gustike. Sve safe, šta. Srbi bježe ovamo u ove moje teritorije, pa fino, a ne mogu u vojsku potrpiti. Mađari prave još ovih vojnike, a ovamo imaju ovi obu državu častim. Ovo je dobar saveznik, sa ovim se pobjeđuje. Mada ima i da mana, oni su dosta tu veliki, dosta su blizu. Možda bi s Poljskom bilo bolje, Poljska je gore, pa nema veze, onda bi podijelili Mađarsku. Ja bi uzeo ovako ovdje, on je ovo gore, ali nema veze, Mađari su dobri, ja ću uzeti ovamo Italiju i ovo Otoman, neka idu oni gore tamo na Srbiju. Ne, kako crnu Srbiju, na Rusiju. Gdje se povukla silna srpska vojska? U Bosnu. U Bosni. Povukuše se oni u Bosni. Evo, osvojili su ovo gore, ovo Smederevo. Ajde, ja bi volio da pripojimo, najbolje meni da ja pripojim fino Kosovo. Ja neki Otomani napadaju, neće, ali najbolje Kosovo pripojiti jer Kosovo daje dosta zlata. A ovo ostalo što bude će Bosna, Bosnu ne smiješ ti meni ništa dok sam ja sa Mađarima. Sad čekamo da se ova teritorija zauzme. Ko su ovi, da su ovo? Kada tamo država nikad čuo za nju. Uvijek ima neki lagove. Čak mi ova igrica lagove nije jutro kad se snima, probao sam ovdje snimam jutros i nije lagovalo. My desperate Ottomans declared war upon their new enemy Albania. Aha, neka Albanci, neka, ratujete sad. Koliko je ovdje država i vojski, što je ovo? Ajde više Kosovo prepoji se. Sad ovi Turci ratuju s Albancima, nekih evo se ovdje kolju 13.000, naprema 4.000, 14.000, zapravo ništa Albanci nemamo spas. Samo nervira što ovo malo laguje, nije prvi put kad sam probao da snimam, napravit ću ja to inače imam loš kompjuter, ne znam da li će se čuti pošto malo grmi. Ne grmi kompjuter, nego grmi napolje. Počeo sam koristiti ove pa nešto čovječ, idem u gimnaziju, ja šta ćete? Ajde više pripoji se. Sad bi mi mogli da vidimo ima još koji način da se učvrsti ovaj savez sa ovom Mađarskom. Da vjenčamo ovako prinčevi i princezi, imamo i tu opciju, to ćemo da radimo. A ovo, oni su i Niš. Evo, spjeli smo sad, znači, prijatelji. Oni su i ovaj Niš pripojili, ajde više. Ako bude moja ova... Mada Kosovo moja bude. Evo je vojska srpska, idu oni gore nešto tamo da ratuju s ovim Mađarima. Neka ih slobodno. Da li smo uspjeli to pripojiti? Sad je to naš. Kosovo je Crna Gora. Ste čuli? Napadaju me Srbiji. Neće oni da daju Kosovo tako. Dobro. Evo 12.000 Mađara ovdje gore pa se vidi.
Natiti neko. Možete Mađari, sad nas je 15.500 naprema 5.500. 10.000 nas je više, znači ubit ćemo ih, ne ubit ćemo. Mislim, je ovo ništa ništa. A to je Sphinx. Kad zavladao Crna Gora svijetom, mislim, to bi stvarno... Ja da sam bio na vlast u Crnu Goru tada, u Zetu, ja sad cijeli bi svijet bio pod Crnom Gorom, svi bi crnogorski pričali. Ne bi se zvao Facebook, no, knjiga lica. Je želja, meni ode po vojnika, čovječ. I opet se ratuje tamo. Još se tu nešto ratuje, bili ima ih. Bitno je da ja imam Kosovo. Mogu li kako pripojiti ovu Rašu? A neka njima gore ovo, šta je ovo? Moram ovaj lag popraviti, nema veze, nećete vi zamjeriti što ovo laguje biti ono. Da vam pokažem kako sve na teritoriji, ajde malo da im pomognemo. A zauzet ćemo valjda mi ovo i izuzbite gore. Te 3 teritorije, ja u jednu hoću, pa bitno da sam ja Kosovo uzeo, ne bi to ne bitno. Čekajmo sad to da izuzmemo. Tu film, da li možemo nešto ovdje uraditi. Nemamo mi zlata za ovo dosta. Glavni grad, Zet je Žabljak. Dobro, ono, Žabljak. Žabljak Crnojevića, nije to onaj Žabljak gdje se vi skijate, ne, možda jesu, evo vođe napravljeno, može biti je stvarno taj Žabljak. Hoće ga nas. Fino i pripaju ovo vođe. Mi je ovo dolje. Ali bitno je Kosovo, jer Kosovo donosi dosta ovoga zlata, to snima svaki mjesec da vam plaćaju, šta je ovo. Hoće puti nešto s nama, nekakav savez, nećete sa mnom. Budite sigurni. Čekamo da se pripoji ovo. Vidimo da li možemo još malo budućnosti odnosa sa ovom Mađarskom. Šaljemo nekog političara tamo da propovijeda neku pamet. Raška je pod okupacijom Mađarske, ali je pošteno. Ništa onda kad mi budemo zauzimali Bosnu, teško vama neće vam, znači jedna provincija doći, a dobro, realno pošteno i ovako. I ovako je pošteno. Bio sam Kosovo, što ću sad, a poslije, samo da kad ne čuju ovo poslije, kad ja malo širim ovuda, ja njih malo da zeznem. Velika je Mađarska blizu, je to, a to je muk. Samo se širim ako, ali nema veze. Imamo gore prostora, mi ćemo, znaš kako možemo osvojiti ove ivice ovuda, ovako ovuda ćemo proći. Ovo je velika. Proćemo ovuda nekako i onda ćemo... Iđe ću nešto da zamijenim, možda li se to zamijeniti, da ja zamijenim tamo neku teritoriju, onda ću mi Bosnu zamijenu za Liku, onda ću da pređem onda, da ćemo završiti invaziju na Austriju, kako su auto lijepi ovdje. I da ćemo vam zemljice da kidamo. Možemo li sad tako? Vidite, treba onda da još prisvoje ovu... Ovo je, ako znam šta je ovo... Branicevo. Neka teritorija tamo. Sjeverniki Srbije.
Neka oni to pripoje i onda pripajamo nama ove teritorije zvanično. Bosanci padaju sljedeći, ja su da samo su da oni s kim u savez. Mislim da nisu ni sa kim. Bosna. Ovo kao ovo opasnosti od nas pa jes. U savezu sa Srbijom, nema više Srbije, ništa sljedeća Bosna pada. Tu pa htio bi uzmem barem unutra uniju. A očita uniju sigurno uzim, onda ako budem lagano da ću uzeti uniju. Širimo se polako. Čovječ ako možeš puno država ići ovako nekako pođe. Ove 3 provincije malo čudno izgleda, nema veze. Šta je ovdje problem? Nekakve su bune tu. Možemo još to da uradimo da budu još bolji odnosi. Naša vojska silna. Možemo trenutno povećati broj vojnika, nemamo dovoljno smještaja ili kapaciteta ili što je to ne znam, nisam baš upućen u ovu igru najbolje. Skratit ću vam ja ovaj dio dok ovo ne potpadne pod našu vlast. I evo nas nazad. I šta ćemo sad, znači ovo je sve sad potpalo pod vlast Mađarske. Ovamo nešto s Malije ratuju, nema pojma što rade, sad ćemo samo da Kosovo pripojimo, evo još stavljena je pauza bila. Sad ćemo Kosovo da pripojimo nama, znači ajme Mađar se povećava ta cijena, znači da je Kosovo. I ovo send demand. Trebalo bi da pripoji. Evo. Znači, eto sad je to naše. U redu. I sad je Crna Gora malo veća. Dok je ovaj gornji dio tamo neđe u Mađarsku. Mađarska je isto veća. Pa ne znam, to bi bilo to za ovu epizodu. Da li možda stavi sad da se stvara još ovih... A ne, to ćemo u sljedećoj epizodi više ovih jedinica praviti. Mađarska se vidi iz svemira. Vidimo s njim i haha. Pa, to bi bilo to. Pozdrav do sljedećeg videa.